Kanat Beke. Bir tünde öyle yıldız bolup ketdi dep azыр бүт internet, Facebook'un lentasi, YouTube'tun bарын kaптap ketdi. Ошондой болдубу? Мурда эле звезда болчумун да. Просто мен бияка Кыргызстанга көрүнчү эмесмин да. Меники деген Голливудта мен кинолордун переводу жок да. Отомос жок кинолордо. Мисалы азыр деле эмеге барсам, Голливуд жака кээде барып калам да. Бастап барып дедим атасып. Кээде барып калсам, Брэд Питт, кимдер, Стейхамдар да тияктан эле чыгышат кыйкырып. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп коет. Салам деп койма. Анжелина Жоли кимдер деле бар эле. Карабаңыз Канат Беке эле. Кыргызча үйрөнүп чыгам алар. Кандай сүйдөгөлөр жакшы. Анжелина акцент менен сүйлөп коет да. Бул жакшы мени. Bir vakta tehdit aldılar, açtılar. Atrazınları. Hazır 2020 2070 yıllar olsun işte birinci yaşayınca. Televizyonda çıkıyor, düm 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 müzik çat. Сразу пространство. Сотрудники милиции обнаружили его в парке. Врачи принимали его как бомжа, но один пациент узнал, что это великий якутский актер Канатбек Шабдалиев. Как уходили кумиры. Ведь ты кино.